ambil boarding pass, tunggu kat jam jam. Jangan ambil boarding pass tunggu jam. Jangan jalan, saya nak briefing sikit sebelum masuk. Zainal mana beg? Zainal, dia pakai Zainal. Dia bukan pakai Reza, dia pakai Zainal. Kalau depan mat dia pakai. Zainal mana ke Zainal? Kita apa? Mau apa? Lupa. Masuk minggu ya. Okey, kumpul dulu Tolong kau jangan dulu ada briefing sikit nanti senang. Tidak tergabung. Ni. Dah. Okey. Sambung. Ajar. Ini. Mat. Apa dia solo? Tak dia, takkan nak bagi Cik Mat ni. Sebab saya pun sebab request Azura tu. Mana Azura? Azura request tu. Saya terpaksa lah cakap dengan kau this group to me Although saya suka pergi ke meeting ke Balkan pergi ke center. Tapi tu Korea because you guys thank you actually pun Azura pun cakap so welcome back to my old group see you. Nice to see you back. Zura, Zila, semua Aina, saya ingat lagi Kadang-kadang nama saya mungkin dah tembam sikit lain. Okay, come back. Sorry ada joki dia pun tahu saya berjumpa jadi come back I pun happy more from Sarawak, more from family from Singapore family okay jadi kita bagi big family actually family I don't care you are Malaysian the truth is in IMBC and I take full responsibility on you all in Korea okay I kena ingat tu benda tu jadi kita pergi dalam grup kita juga dalam grup tak ada orang yang kena tinggal dalam grup atau you sendiri pergi mana-mana nanti hilang saya responsibility saya akan beritahu dalam pasal lagi lah perkara ni dan saya akan welcome tuan-tuan dan perempuan enjoy your tour in Korea okay? You just let me know what time nak balik cakap je pergilah janji selamat pergi dah balik that one will follow up later okay? Jadi saya nak beritahu sekarang pegang, ada pegang ni yang coba-coba dia pegang dekat sikit yang lain belakang Dia orang lipat sana weh. Dapat sikit dah masuk dah kamu order ni Bawa tak nak bawa? bila aku sini dengan aku lah Okey dah. macam dah kenal Maju lah. ni kenapa Dila? Boleh dapat.